Meghalaya Post.news. Kahinyo Terap National Youth Front at HNYF Western Zone kalabo ke jingkerpan e barok kinungnya akali ki bakamai syakatang dari boy samngi bakin dunador ke baik kali ki kena skul ke tegatang kum ke jingkershan lembar ke jingi trelang ban kenti we ke pule ke puti haba crunch kilat patai kubor ba tibor thong ni General Secretary ke HNYF Western Zone ulaong bakum ke seng ke kerpan e kinungnya akali bakin shim shteng dor ki kena skul ki bapong uniform kum babon ki long yeng hakani katang ki ki bawan na long yeng long sem ke baduk bajenjar balik siling ba ke jingrap lang nya kali kamai kan long ke jingkerku ke bakra ya ki kena skul ki babe ban poisha skul manla kesngi na kaleng jongi ka New Trip National Youth from HNYF ngakum sekretari jongka Western Zone rangkan bad I presiden jongka Umret Circle ni na kaleng kasang ni kentu ya ki driver ki baju kamai sene cepo ri boy sep ngi ke jongi ba kin samah ban sim steng dor ya ki kena skul ki ba fong uniform teng kerpat ya ki driver ki baju kamai ki baju kit ya ki kena skul te ki sngobawan sim donador ya ki kena skul amar hoy intip ba ki don ki babun ki ba ki longying ki jongki ki wan ki longying ki ba dona ka jingyo jingkot te kan long ka jingyarap na banta ka ying kasam ka jongki bat kan long ka jingyarap na banta ka jimpule jimputi ka jongki lada in sim siteng dar bat ngitip hoy sene sepo riboh semngi ba ngimpat don ki lokal taksi mo ba kamai ndai babun sin ba sene sya riboh semngi jongi ba ki kamai daki kali private te kumtang kerpat yaki bagian sabah banya trelang bat ngi kum kaseng Meghalaya Post.news.